omwanchi umurigereria ase chinsemo chigosori nigo chigosori ase ekerengo gia nationals nigo chira chigokorekana ritukoria angyo ase county ya Nakuru. Omurikito na twariganiria oroboti rwabene ase chitimu chenyorerete obobui nabo igo kwenyorera ribaga gosoa ase nationals korwa ase province ya Nyanza. Korwa orogongo rwa Nyanza mege chigosori chia regional sokorekania wiki ya eta nigaba buyase chigosori au barachake chigosori chiabo chintangani mambia imea Nakuru. Ase handball Manyata boys na Kakrau girls na bubabwa ase timu yenko ya basubati ya Kobala na Kisumu Day chira iruruki evendere ya Nyanza. Korwa Gusii chitimu chia handball chia basubati chia Masosa girls na Ndonyo nigo chia sokigu ase chi semifinals abu ase nkoyo gesaba kuyabu na Kisumu Day ase chi semifinals titeka chio komenta chigori sato ase ibere. Tuachagete mechese ya mapema kunya go train tukatema tukabua Nyamira county so paka bano na tuachete recreation go present Nyamira county tuakire mipire tato mupiro mutangani tukabu ne skuru ya Miranda ya nya Omapei county tukabu yo kabere twete skuru ko kugu orwa Kisumu county Romambi tuakire semifinali tuabu ne skuru ya Kaklao ekorumigori. Ase hockey ababui ba Nyanza saba muranki Kisumu Day na Nyamira girls korwa county ya Siaya ase hockey abasubati. Somo pira webikabu Onjiko boys na Ototo girls na buo babeta babui. Okay, now I promise kama tumeenda Nakuru, tuta work hard and we have God. We trust. I trust my teams. Najua tukifika huko, we will be the champion again, and then tutapeleka our best huko, and then tukirudi tutarudi na surprise again. Amen. Korwa Gusii imea basketball St. Angela Sengera girls nigo ya sogete guasa chi semifinals abu asaba muri abanyanchwa baba namba 3 imea Nyanza mege yoko bwa Maranda boys. Tofauti ya Kisii county na Nyamira county chi principal chiabo garachi ko support ya bana baguri scholarships yana baka agoro sarega na Onjiko ebra South Sudan abatambe sana pono Onjiko Gusii to koteke bana walibeka rasmi baka waida. We cannot compete at this level unless we start also supporting for scholarships, game scholarships. I was struggling because I didn't have height. Next time when we are given a chance to come for the regionals again, we will make sure we go and train well in our defense so that next time when we come, we aim in nationals because our motto says we aim high. Kartokoria county chinde babwata a lot of scholarships. Karatore konya kwa manage coach county chinde bawocha baigwa abana bagosoma for free. Coaches baigwa motivations baigwa chiba sabanda bali players who really assist them. So scholarships to nyore ni Nyamira county equal to Kisii county ngete na bashiko tokonya sawa wanafunzi hawa. Sechi finali ya volleyball Nyanza St. Joseph's boys na Nyakongo girls na bubabwa. Netball na rugby ababu inko Bala girls Nduru boys amo na Yala boys ubarabe imea nationals imea Nakuru chuchira ere Jumapili chitariki 10 omwetinyu kianda omwaka oyo. Ko reporter ya Ndizi TV Elietalia Nendemo Steven Captain 001 Mwancho murigereria